Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. Kuza machozi yangu tena nilia sana, leo naona machozi ya moyo mobimba nangae eza kolunayo elevation nangae eza mawanayo bitumekoni lakinga na fongo na miso na mona mapinga ya bajelo na bugila dai balongi sangae na zwakina na tokola moto. You are lifted high. Holy forever. Happy birthday to you. Wow, wanapiga tu makofi. Nisipisa moyo tuliangalia wanamema ukamati yetu. Tuliangalia makofi basi cho tukufu wa Mungu. Wow. Bishop TV murakoze cyane kandi Imana ibaho mugisha kuza kudushigikira mu gikorwa aho n'abandi bose bafite amahera bavyumve kugira ngo badutegurire cyangwa se nimba bazi ko batabishoboye badusupporting dukora ivyo bikorwa kuko dufise uwo muhati wo gukora ivyo bikorwa.